Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nasa umay, may sa akadwa matanod a planom kano ang mapanarmon ni Sabel. Tata, talagang harmak ni Sabail. Ay, ang mga no sa umlaang mananday ta. Ay, timurida kitang tata. Uray kita, maasawak ni Sabail. Ay na, haliman nga rod barok. Saan ka nga tamanan niya, agtokmam no agsango kayo? Saan ko nagtumait? No kaya't mo akit kaduan na kama pa ni Jebalayda. Nukas ta tikinaturid mo, ay kat makaasawa ka nga rodin kwaraw. Agbalon ta iti basay, ta iti amana. Nalayin ka nung nga uminom iti basi iti amana. Ay, mayat nga roda. No dalaki di basi abalon ta. Aginom kami iti amana, kabayatan nga ibagbagang may tirik nam kan Isabel. Uray pa iti order kaw, anabilag nga aramatak iti babae. Anya ngay daytaan na bilag, kwaraw. Ay, papanam ije ka bangibang apurok. Ije balay ni Ina Catalina ang kail. Ay, jag di na mga albularyo. Saan lang nga albularyo ang kail? Agar-aramid pa kano iti nabilag agayuma. Gayuma. Apa, dakas ta. At dakanaw ang kail. Nabilag kano dahi di apang gayuma. Uray na atap abalasang. Apa, ada nakapadasan iti dayta panggayuma. At dakano ang kail. Dahi tamo ti ibagbaga di nang ibaga kanyak. Mga no sir-siriban nakalag dayta. Tapno makalako da iti nasa uagayuma. Lakwanak man iti muskada. Basay kan muma kagawad. Da, itala ang agumatang kakadagita. An-anom ka di dagita agatangam, Isagot ko kini Ina Catalina kagawad. ing kakadisagutan ni Ina Catalina. Kunakman no, kunada ani Isabel ti sabsabungam. Ni kagawad mait. At damapan ko gatangan kini Ina Catalina. Apay ko maasarong karak kat bakbakitanay. Mga no pagsasawan nakpay. Anya ka di ti ing kagatangan kan kuana. Secret. Para kada kami lang ang lalaki na itaw eh. Anya kumaday ta. Secret nga raw. Anya nga ta di sikreto ni Kuara ug Maray. Sekreto, kunam. Nay, anya ngay kuma. Saan kumat nga amaw? Gimatang ngamin itay iti mo ma, base kan muskada. Isagot na kano kan ni Ina Catalina, tadagatangan na kan kuana. Anya ngay tigatangan na kat erbularyo mat ni Ina Catalina. Dayta nga ro ti dinamag kaw. Kat kunana sikrito kanaw, ta para kadakwada alalaki laang dayjay. Anya ngay dayta a sekreto. Awan mat ti magbaga na kanya. Kasano nga ibagana kat sikrito nga rudmaut. Ita man pa'y nga adda isekreto ni Kuarog kanya. Wen nga raw, mas daawak maut no anya dayjay. At iti muskada. Basay kan muma ina bakay. Apay ka dahil sinagutan na iti kakasta. Nagwapo ang lalaki. Ay, imbagayo matantipod na, Ina. Namati ka mo titipa sa blog ka. Ang amanya ka diti gagaram dito'y balay ka. Lalaki. Imbaga nga mintigayim ka, nga dala kong apanggayuma iti babae, Ina. Sika kaday ti mga ramat. Kabutang nakakaday ti babay. Ha? Ay, sanda kakabutang. Ng mabainak ngamin nga agaram, Ina. Kaya't mo asawan. Baka iti day nga edad mo. Iso nga rod alakwan nak iti panggayuma, Ina bakit? Anya ti kayat mo. Maipakan wano maipangot. Ha? Anya ka diti may Tina? Maipangot. Taday ta, tada kanya kita.
Nabanglo na ito'y tanang tao di tiyag duduma sabong. Naibaga kadikan ka ni Kwarog, noan niya ti mapanagatangan ijay kabangibang apurok. Ay bagakan ka ngam di mo sasawan. Ta maikat ka no ti bilag no maamuan ti adu a tao. Anya dayta, tamapukaw pa itibilag na. Gayuma ka no ti gatangan na. Na, Makaasawan to ti ka anak ka. ay, awan lat panamatik iti dayta agayuma. Na, Nupod numan dayta, kasla pa ng gundaway mutlaeng. Ngamen, saan anapudno a panagaram, tanagayuma met ti babae. ano naatap ti babae kat magayuma kat umamo? Kasjay? Ay para kanya kat saan anasaya at dayta. Ah, Ay panangloko ti kasta. Agwarwaras magayon ka kanugim matang iti pagpagayuma iti babae. Ha? Nakamuan nyo iti dayta, tata? Yan ang isuruking ka iti paggatangan iti gayuma. Ay, naglukon day jay, tainwaras na kitdain. Adaw ti makaamaw na pangkagimatang. Apay, anya ti itsura na yan ay jay. Kaslabang bang lumait. Ikabil ko kano iti panyaw, sa ipaangot ko iti balasang. Pudno nga tamot lang dayta akong kunada gayuma. Pudno ka na ako na di bakait. Ay, mamati ak ano maasawam ni Sabel, babae ni ti gayuma. No maasawam, ang mga no padasag may ti manggayuma iti balasang. Ah, ay, kadwain nakto nga rod Tamapahanak to iti balay da sabel, tata. Ay, kito na. Dagasin nakto nga raw, no malmalan. Takadwain ka amapan iti balay da Sabel. Asidagtan iti balay da sabel, tata badaw. Si kapay ti umuna. Itad mo da ito'y basay. Ibagam nga aginom tayaw. Arigladaw ko raw. No aginom kami iti ama ni Sabel. Kundawayang mutan nga arman ni Sabel. Saan ka nga kapoy-kapoy Mangnam na makasumbatan nakmatan ni Sabel. Gapu iti gayo mga ipaangot ko kenkwana. Kasano nga iti panangaramat mo dita? Inik ka kun iti gayo matipan nyo dito'y bulsak. Inton kasangsangok ni Sabel. Irwar ko ti panyaw kat ipaangot ko kenkwana. Ay na, siyak pa'y kat ti magagaran. No niya ti resulta da ita agayuma. Kuna ni Ina Catalina, abiruk-birukin nakto kano ti balasang. Numabayag ajak agpakita kenkwana. Ay, nagbilagan nga ita ita agayuma no kasta. Sikan ti agapaw, tata. Namangan no jila kay ti umay. Wait. Apaw! Umay kami man! Pare Simon! Umay kami man! Ay, awan ni tatang, tata. Ay, mabalin ka di apaw nagan na kami, balasang. Ay, agmay-may sa akmat iti balay mi, tata. Ay, saan mabalin apaunagan kayo? Irwar kon ti panyawk ta Ay, ipaangot asan ka. ang mabalin basang? Iwagsak ko ti sangwanan na. Nay, agore ako raw. Agrikos mo ti angin ay iti tiyan ka. Ha? Nagsagi mo na. Ha? Ay, ang utam ka din dito panyo kading ka. Rumor mo tindi na bangsigagay. Ha? Anyamot deta inwagsak mo apanyom, manong. Nagbangsit. Ha? Ay, anya ka mo tata ba daw? Inggidan mo mo tinagpasngaw, idi inwagsak ko ti panyaw. Diya mo nalapdan nga ruday. Nagkuyog sama dabadong kukan kwarong maray. Ay, jakman amo, maray. Saan kumot nakita no nagkuyog da? Ken jakmat amo tinapanan ni Kwarog. Dinagas ngamin ni kwarog ni Badungkaw. Kunak no umay da dito'y tersina, ngam awan da mo dito'y. Ay, awan da dito ngam gimatang itay ni Kwarog iti basay. Basay? Napanandangatan. Saan nga taan napandamanan nagiinom kadag iti babarkada da? Dayta ti jak amaw. Marituyang, saan ka di nagpakadakan ka ni Badung Mau? Saan nga rod maray? Idi nakita na ni Kwarog, karimwaran. Kunak no imay da dito'y. Ngam saan man?
Madi maninti tiyangkaw. Saan ko na malabdan? Rumwar manayin. Ay, lipit at tamsan nga gunay. Ay na! Manong kwarog, ipanaw mo man day tapanyom anabangsit. Madya talaga ti angot day tapanyom. Ha? Ay, isa na ti panyok tinabangsit ading sa bail. Ni Tata Badong day jay. Ay, saan mo ta? Nagbangluak. Ay, pasensya kayo na. Angam saan kayo ngom umay dito'y balay mi? Si kantumot ngamin, Tata. Apay ngamin nga iranam ti agpas nga hungay. Inton irwar ko ti panyaw. Ay, jak man ang mukha raw. Kilaat kay di na nagsakit ti tiyangkaw. Kay jak mutin malabdan. Imbaga na mutten at ikano panyok tinabangsit. Imbaglangan taday tapanyom ti mapabasaw na pangsay. Ngam iti siya. Ay, kasano ngay nga rod ti panggap ko kinisabay. Naggapuan nyo adwa. Naliday mo ni Kwaraw. Ay, nabasted manay ni Kwaraw. Ha? Nabastay? Asino man ang tinangbasted kan Kwana? Hindi ngamin Tata ba daw? Apay, anya tinaramid mo si Kabadaw. Awan tinaramid kaw. Saan ko abasol tinapasamak? Di ta kayam. Inak inuman to'y basi di balay kaw. Na. Nay, apay nga iyawid mo ti basay. Inumunta dua Kwaraw. Inak inumain. Tapno maano ti sakit tinakam ko apinarnoy mau. Ah, Sayang ti ginatang ko agayuma. Imbis na banglaw, pinagbalin mo na bangsay. Anya tinapasamak. Apay nga imbaga na apinarnuay mo ti sakit tinakam na. Anya jay gayuma. imbaga ni Ina Catalina, ano kanu maangot ti balasang ti inted na agayuma. Surutan ti balasang ti asino man ang magipaangot. Impaangot na ka di ti gayuma. Kanapay abasol mo ka na. Ay kastoy nay, idi irwar na ti panyo na, tapno ipaangot na. Imututa kajak na labdan. Ah, Iso na tinaangot ti balasang. kahit impagarup ti balasang at ipanyo ni Kwarog tinabangsay. Wine, so nga inserra na ti ridaw da. Ta saan kami pa nga imunag. Nabanglo ka di dayjay apang gayuma. Ay kit nabanglo ta nagtaod ka no iti agduduma asabang. Ang inhaba mo ti otot ka. Iso nga imbaga na basol mau. Apay mo nga may nga inranam nga paysaw. Ay, mga sawa ka din ka anakan. Ta nakasaganan jay baka mapartay. Dahil ito matatata ba daw? Di na dahil na ti diskartek. Apay manin, inayon ni paribadong iti saritan? Tingarod imbaga tinang iti gayuma. Kat ipaangot ko ti gayuma iti balasang. Impaangot mo? Pag iso ko mga ipaangot ka, nagpasngawmot ni Tata ba daw? Inggidan na paimot nga raw. Apay ngamin ang nagpakuyo ka ni paribadaw. Siya kuma! Mga ngamin no ibagada ajak makagunay no awang ka. Ang ada amaday, tinaramid ni paribadaw. Ay, wun nga ro dangkail. Babawi ka, Bagta na sabat kaya Ina Catalina. Naasawam ka din, ti balasang. Anya na asawa. Hindi paangot ko kumatigayuma. Imutot mo't di kadwak. Di nabangsit mo tinaangot na iso aging mura. Ay, nuagaramat ka iti gayuma. Masapul ngagmay-may ka, tapno na bilag. Apay, anangayab ka pa'y lang iti kaduwap. Di umot nga minimbaga, masapol ngagmay-may sa gayam. Ti agaram, masapul na naturod. Tapno may baga na tirik na iti balasang. Saan ka tamang ikuyog pa iti sa balay? Nabilbilig mo ti angot ti utot ni Tata ba daw? Ngam ti gayumayaw. Sayang ti pinanggatang kaw. Agsipo tabidto ti panangusar mo. Masapul ngagmay-may siya ka. Kanawan ti makamo iti aramidem. Ang angaw day tagayumayaw. Ay, saan nga ngaw? Nakurang ka lang iti turod.
Apay amang ikuyog ka ngamin ngay iti kaduam. Isabil mo't di makitkita. Katanda kadwa na lalaki. Ay, naragsak na agsarsarita. Agpaisun sa mo timbaga ni na Catalina. Masapul ti tured. No kayat ko talaga ti makaaram. Saanan anas ka namang kuyo ka kiti kadwak. Ay, no saan ko kumakadwa ni tata badong iday. Ang mga no nagbaligi ak. Sana ko na mamati iti gayuma. Adumat ti nakaasawa, di da nangaramat iti gayuma. Ni Kapitan Enteng! Nadamag yu ka din ti kabarbaro adamag ang kail. Anya ka di day ta adamag. Bad news no good news. At da pagsayaatan na, kanadamat pagdaksan na ang kail. Ay umuna nga ibagam ti pagsayaatan tapno saan ang madadaltal daw ko ita. Ti pagsayatan, kat maksayanan ti mamartak dito'y kabildatan. Maksayat? Anyat kaya't mo asawahan. Wanang kail, awanan ti kanayon anaariwawa, gapu iti bartak na. Ay di ka lata maawatan. Anya mo ti pagdaksan ako nam ngay. Umuna, kapilitan nga gastos ka, takatalunam jay tao nga ibagbagak. May kadwa, no asino ti sumukat ken kwa na nga agtalon iti talon yaw. Naamom ka din anatay, jay mamartag ang katalunan yaw maray. Anya, ay ni kadilyon tidakdak ka matam. Isulang mati katalunan yaw. Nadamag ko nga intaray da ija ospital. Ang natay gaya man. Wen ka naw, imbilin ka no gayam ti doktor na, nga isardeng na ti arak, ngam di na matlata isardeng. Ay, no kasta, kasla jay arak nga rod din ang patay kan ko na. Dayjay ti kunada, nga inanod ti arak. Ay, kaasi mo ti pamilya na. Sapay babasit pa ilang dagiti anak da. Wen no saan siguro anakaro ti panagin inom na iti arak, ang mga no saan pa'y anadanon ti ipapanaw na. Nay, nabartek kayo manayin tataba daw. Apay kumanon na bartekak. Apay ada problema. Saan kumatkit di aparikaw, no mapanawan yun ni nanatuyang. Apay kumapanawak kat sa anak mit apumanaw. Di kahit ko asawain, ket no agris in peace kayo. Anya maris in peace. Papisbisan ka, makitam na. Nadamag yu ka din tinapasamak iti best friend niyaw, iti arak. Sino ka dakwada, tidak da kamatem? Nilakay leon inano din ti arak. Ay, awanan, tigayam ko anilyawn. Wundata, no diyo pa'y la isardeng, ti kanayo na panaginom yu iti arak. Ang mga no da kayon tumot ti sumarunaw. Mga numo na kapayangam siyak, lukaw. Nabartik ka manun. Day talatan ti amom nga aramidon. Inton kwan nakaala ka iti sakit, gapu iti kaiinom mo. Adayaw, ang mapasamak kanya. Tinapasamak ni pare tigre este leon. Na, apay. Anya tinapasamak kin ni kumparim alyawn. Nadya, naris in peace ka no, kuna ni Kwaraw. Na, ay nakisayan nga rod ti kadwam akanayon nga agngoy-ngoy-ngoy iti kalsada. Apay akas na ti reaksyon mo ngay. Imbis ang maladingitan ka, ang saan may. Ay na, ado ti makaginawa iti panakapukaw ti kanayon awara iti kalsada. Kaya't mo asawain saan ka maladingitan, no siya mo ti pumanaw. Mangted ka man iti rason, tapno agladingitak aber. Ay, inteng, saan kayo ka di amapan ka ni Kwarog ijay natayan? Ay agaw ka mga rodin ta mga tayon. Tamapan kami inton madamdama. Ay, mapan kami ka no kadagiti kukumarek.
Ay kasapulan na mapan kami ken ni Kwarog ta mga no dati agbartek badat ijay. Umuna kayo nga ruden. Ta sumaruno kami kada marituyang ken marikuanag. Nasa pamut na danon ti ipapahanaw na piman da jay. Ay, no kuma tadim ngag iti imbaga ti doktor. Mabalen, ana itantanpay kuma, ti oras na. Ita, babasit nga anak na ti kakaasi, ta nauliladan. Mapan kami kadagiti kukumarik ijay natayan. Agbati ka dito'y balay ba daw? Apay ko mga agbati ak dito'y balay. Mapanak mo ta. Anya nga'y ti agbantay dito'y balay. Itala ang matarumuharak. Apay, pumanaw da ito'y balay aya, nawan nagbantay. Di da mo maibagkat, tapno ko na mamatakaw ito'y balay. Nabartag ka man kan saan. Saan alimpyo ti panagsungsungbat mo? Sikat ay nabartek. Tasa mo nga mo ti sasawam. Ay na, apo ayan. Ay unang pa'y kumatianos ko iti kastoy aklas iti asawa. Kasla kurang ti utak na. Ingkan tamapankan. Tas umarunuak to madamdama. Irika mo nga rod amin atawa. Kan ikandadong ti ruangan. Aliwanayin. Kasla damot umay da takawan dito'y balay. Ta panangikaluyam launay. Adda ka di kasurun maw. Kaslama di nga min ti jarmaw. Ni man badung kumaray. Imbagak nga agbantay ijay balay. Ngam ko na nakidin asaan kanumot apumanaw ti balay may. Ay, unay lakit din di pari badong. Awan kanu ti matakaw ijay balay may. Hay makapasuraw. Apang ano into na adata into ijay lamayan kat addanton ani badung maw. Siguro takuna na mo't asumurot ka na. Ay, kasurun kuman launay. Ay, ti asawa, makuna akatin na kunay-nay iti biyag. Angam numaminsan, isumot ti kaap-apa. Ay, pudnot ako na maray. Kanayon kami nga agapakin ni badung ko. Gapu iti kinalaing na nga agbartag. Kitaan nyo dagiti na bartek, ta mga no agaramid da iti saan nga umno dito'y lamayan, Makitam da ita sumungad ang kail. Madlaw na bartek. Ay, wait. Awan ti agkat katawa. Tata malamlamayan. Naa. Isipa riyaw, dagiti ngiwiwat yaw. Ay, apay ngay may ka dito ka na bartek ka. Di ka pa'y lain turog. Apay ko mapaturugan na ngay. Kat sana mapakaturturog paray. Ay, agawid kantay ka maturog. Ta mausawan ka. Apay, may pari tayo. Ti makilamay ang nabartay. Nabartek mo na tayo. Pinakabdungaw. Tapno da gunggunak ngay may makilamay. Naa. Anya, agdungaw ka. Ay, kaduan ka. Ay, bantayan ka. Ay, yun aya. Kasi pa iti anak mo aya. Hindi ka mo na inulila. Kasi pa ita ni bakit mo paril yun aya. Ay, iliw ng tuking ka. Tinapalalaw. Ay, kidawag man ti pamalubos mo. Siyakto man ti mga klulaw. No isokit kasapulan na ti kadwana ng trabaho. Ay, yun na ya. Ading ko. Kapitan, papanawan niyo man dayta. Tila malablabin naman. Pare, agawid ka kanaw. Sana kaya tinagminatay ti lablabidem. Ay, saan mo't atin nagminatay ti kasasaw paray. Dahito'y mo natay. Uray. San arumbang ti sasawam. So nga agawid ka. Ay, abak dagiti tanong tayo yawid dakan. Apay nga yawid na nga. Kat makilamay ang arod paray. Ay, makilamay kan tunusan ka na bartek. Ay, da kayo, kwaraw. Yawid jaw, dahito iji balay da. Ay, di nakiguyan. Kwarang, magdungdungawag palay. Inggoyo dagiti tanod ni Kabadong. Minyawid dan Saan nabartag itay pinanawak? Itata si Murot na barbartag. Si Morot, saan akaya tinagminatay ti dungaw na? Ay, sinalbag ki di aday jaba daw. Gapu iti arak, nagbalinan nga responsablay. Ay na, ado ti madinga itdan ti arak kukumare.
nang runa no ti tao kat nabartag. Pudno day tayong bagamaray. Manipod ka na yun ang mabartek ni Badungkaw. Di na amo dagiti sungsungbat na kanya. At ang atapay namnamang agbalbalew. Ay nagsaya at kat kuman nagbalbaliw pa'y ni Badungkaw kumaray. Ay na, agbaliw ti tao, no adda mapasamak ken kwa na. Gapo, iti madi nga aramid na. Adda kayo mutan kwa raog, na idanon nyo ka din ni Badungkaw ijay balay may. Una na. Inyiddanan iti papag iti sirok ti mangga iti arubayan niyaw. Ay, kasjay na numabartag. Ijay papag amaturog, taag padanum ngamin nukwa. Isumot lagay masanan ngayon mo nag iti balayaw. Umanay apang apaakan kwa na no agpadanom ijay kwarto may. Kaslaubing nga ilablabaan nyo iti abong ti Katrina. Ay, iso ajak pa unagan no kasya na bartag. Nagangsag ti kwarto. Agawid tayon, kukumare. Taumay tayon tumanan inton bigat. Awan maray, rabi imot nga minan. Intayo pa'y nga rod agpakada iti bumalay. Imbagak itayon nga agawid tayon. Imbagak at anlo tayo nga agawid. Nasayat nga runo kasta. Saan nabali ta adupay mo ti tao? Ang mga nuanda pa'y lang ni Badungko ijay papag itiruar ti balay. Ay, imbagkan kwa na tanakadano nun ijabalayaw. Ay, si kakat adda ka pa'y la ditoy. Un nga rod maray, malain tayo nga rodang. Kaslapay kat makatudtudo kat awan pa'y payong tayaw. Wingarud sapay saan ko ang mapartakan ti magna no kastoy arabi uray adda flashlight tayo. Ayan titulbak ba daw, lukatak ti balay, nausawan ka mo't siguro. Nay, awan mo dito'y bulsak ti tulbag. Na, kasanuta nga ron ngay ang makastrak kat umayan ti tudaw. Aguray man ta panunutak no nang ikabilak iti tulbag. Ay unay kan, day tanto mo lang aming bartek mo ti agadaw. Kasanuta ngay ang makastrak di taunag. Nabatin sa magayam di taunag ti tulbag. San kun sa mga inala? Kapilitan nun adadaulan ti panulbakan ti balay. Awan pa'y mga aramid mo. At dalang arudan matay ka po iti arak, ngam de ka pala mabutang. Ay nanayra na laang mat anatay dagijay Pambarlaang ti doktor ti arak. Apay kumapambar ngay. Apay nga rod ngay, nga damasapa amatay. Ngam saan mo nga umininom iti arak. Alibay? Na, naglaing ka rumasaon. Ega kay deri midyaw, tapno makaunag ta. Sinalbag ka. Anya jay kunam. Naibati ni kabadong titulbag iti unag ti balayaw. Wun maray, hay sa anak ama kakatawa, no di ka masuruna. Kapilitan a dinadail na ti panulbukan idirabe ay tapno makastrak kamay. Ay, kasta ka di ti mabartag. Saan ang makapanunot iti nasayaat? Siguro amaray. Kahit papanam ngay nga rod ita. Kapilitan nga nakgumatang iti sabali a panulbukan, tanadadail ka nga rod ti sigod. Gapo iti bartag, nadadaal adi na oras ti padlakyaw. Ay nano kasla kumalupot ti asawa mabalin asukatan, ay inaramid kon maray. Imbis nga ide kat pag-aayat mo laon ay ni Badung Maw. Wala, ta saan pa'y amamartag iday. Ngam ita takas jayan, iso nga imbagak ano mabalin la kumaasukatan, ay kat sukatakaw. Ay, itagayam ti pumpun jay natay. Napan kayo kadimot makipamumpaw antay? Wen kwarog, kakadwak met dagiti kukumarek. Imbag tasan nga impambar ni kagawad kwa na nga awan agbantay iti tersina na. Kunana, ididinamag ko, irikop na kano. Ay, numalpas sa may tabon tinatay. Marik na ti asawa ni Manong Leon ti kinaawanan. Ay katuen di na pa'y marik na ita. Takanayon nga adu ti tao ijabalayda. Ang pinton maitabunan, taawanan ti adu ataw ang mapan ijabalayda, ay sigurado maikawan to. Kaasi damait,
Nasa paana ulila iti ama dagiti ubay. Wen nga rod ay mano ka din nga agkakabsat dagiti napanaawan ni Leon. 5 tay. Di asawa na ita ti kakaasi amang isakat kadagiti nga ubay. Pay umay manin ni pare ba daw nabartek sa. Unay kat ni tatabadungain. Isumanin na bambantayan no kastawi. Sa pay saan amaliklikan nga daglabas alugan. Intun kwan, nasagay, ti aglabas alugan. Saan la kumalaklak kayan talapigusan. Kita nyo dagiti aglabas alugan, tada kayo atanod ti agpay at traffic enforcer. No ipantayo iji simenterya ti bangkay. Napaingat ang agkakaribuso dagiti tao iji ude. Ay inak man kitain. Ha? Ni tatabadong da ito Nasagid laki titilugan ngam intarayan da. Nahit inran. Ay, masapol nga inakipakamo kininanatuyang. Nakitak ida kada kagawad kan antibanang ditasidag. Ay, nanatuyang! Nanatuyang! Nasagid tilugan ni tatabadaw. Yung kayo basit kadwaan tayo panday di ospital. Ay, kung ngamin asaanin nga umay tanabarta. Yung kayo na tapno maipanin di ospital. Makitam itatibunga ti kanayon mo apa nagbarta ka. Ay, hanya ka di napasamak tuyang. Makitam, di mo pa'y amo nga po iti kinabartak mo. Nasagid na katilugan gaputa na barbartek ka. Ita, amangan ka nupot din datasakam. Ay, isan tuyang. Nubabalin asan dapot dahin. Hakit ipagpakaasim iti doktor. Ay, napan kalakuman nakiidan kinilyon idi impomponda. Di na ka di kailalaan. Anya ngay kumati pa kairanudakan katapno kailalaan ka. Parikot lang ti ipapay mo kanya. Ay, pangasim tuyang. Hagbaliw akaon. Saan ako nakanayon nga agbartak? Promise. Saan mo nga ipaputad ti saka? Ni Kapitan Enteng. Mangtad ka man mo't iti igatang iti feeds akanan ti babaw, iba daw. Awan pa iti kwarta. Inggatang min iti arak kalag iti barkada. Dapat patagtumot ti barkadam ngam ti igatang iti feeds akanan ti babaw. Nagrarawid tumid na kita ababoy mo. Buryas da pala ngam nagaton ti kananda. Ay nasaysaya at tinarawot ngam tay nakusay. Dardaras da adumakkel no narawot da. Wen angam nangina ti page a kananda. Uray ata nangina ti buryas no malakaw. Di ka pala ibolos ida. Tapno agsapol damot iti kananda. Apay kalding nga agarab iti ruot tapno ibulaws. Inton mapukaw, di narigregan. Maribanang, awan lati mabalin nga utangan dita akwartam. Anya ti pakasapulam iti kwarta maray. Awan nga min ti igatang ko iti feeds akanon ti babaw, maray. Adapay mat saan ko nagastos a kwartak. Sige, ipautang kun ka. Ay na, agyaman ako nay maray. Madanaganak, tawan nga minin ti feeds akanon ti baboy kaw. Ay, sana bali Tano makalako ka kat adun ton ti kwartam. Padakkel kumaamin ida, nga masapul ti dakkel apuunan. Pagsayaatan ti adda takong na. Tano makaanak, adda ilakom. Wen maray, iso nga anusak apakpakanan ti takong kaw. Nay, may sasako mo't day takargayaw na natuyang. Feeds day to, ikwarog. Imbagla ka ng tiburyas. Kano lang, day pananggatang yumanin ni day. Nagbiitan ngayon na ibos ti may sasakaw. Narawot da nga main. Sa aduda, iso amabiit amaibos. Apay, manuaya ti buryas yaw. Ay, sa nga pulo amain, kwarog. Uy, dakkal nga rod akwarta, kaskasanaw. Adun to ti kwartayo no malako yu amin dagiti baboy yaw. Bareng awan ti masaktan kadakwada. Awan kumati tumanor asakit da. Sapay ko mga raod, nana.
Nukas ka sanaw, mabalin yung tupay ti agpauraga dito kabildatan. No adda Buryas asaan amalakaw ay kat kapilitan na padakkelag. Gumatang kamin tumay, titi para pulutan may. Maray, adda ka di karne ti baboy. Kita man no adda pay maray. Kaslang amin ginatang danjay na batay. Ay, awan matan, maray. Inun na andak nga ron ti gimatang, ano kasta? Uwin nga ron, maray. Inak tumanan gumatang ijay ili iti ilakok akarni ti babaw. May mayat ko man no adda agparti dito kabildatan. Ta iso ti gatangam nga ilakaw. Sigurado akaparparte. Kumaa, maray. Awan mo't agparte diti kabildatan. Ni ko mamarituyang no mapadakkel nan dagiti baboy na. Mabayag pa'y maray. Ibagak token ko na apadakkelan na ti daddo maababoy na. Ta siya konti gumatang. May mayat ta sigurado asaan anabayag anaparte ti karnay. Dipintas mo dagiti Buryas ni Tuya. Mabalin sa mga ilako Ay, baday. Itaman pa'y nga umay ka dito'y kubo ti baboy. Agpakan ka kadal. Ay, tinanawak lang mo Nag-aariwawa da mo nga may. Naariwawa da tati pagarup da kat pakanum ida. Nagmamayap da may Tuya. Mabalin ka din amay ilako da kita. Wen no adda umay gumatang. Alaman nga raw, tayo bagak ka iti barkada. No adda mayat na gumatang iti Buryas. Alaman nga raw, tapno adamot pakairanudan ka iti barkadam amamartag. Ay kit adu at ipakairanuda ka iti barkada. Anya ngay kumati pakairanudam kadakwada, aber. Awan lat amukaw, arak taisaw. Gumatang ka iti Buryas, kwaraw. Tarimanak pa iti kulungan ti baboy ka, o tata. Kahit gumatang kantong araw. Saan ko pa'y nga maw? Makitan to no matarimaan ko pa iti balay ti babaw. Ay, jay ko masigurado Tapno amok no gumatang ka, no saan? Saan pa'y nga siguradaw? No addan to kwartak, ken no matarimaan ko ti kulungan, o di gumatang Ay, palpalaran ka mo ataw. Inamalangin nagkita iti sabali gumatang. Adda ka di among ngaglaklako iti Buryas. Ay, adda Buryas ni Nana Tuyang. Damdamagan itay ni Tata Badong no gumatang iti Buryas da. Adda nga rod Buryas da, ano kasta, Chief? Siguraw, tajakmet nga minapnapan ni Jebalay da. Adda, tay di nabiait. Gimatang ni Nana Tuyang iti face akanin dagiti Buryas. Mapanak man nga rod iti balay da, barang adda pa'y Buryas da, Chief. Sige. Adda pa'y siguraw. Barang saan da pa'y analako amin. Adda da nga Chief. Ang mga noawan da iti balay da. Dumanon kalata ni Jebalay da, tapno maamuam. Nadamag ko nga da kanula ko yung Buryas ka, Badong. Adala ko ni Tuyang kaw, Mere. No kayat mo nga agdita. Itad ko kayong kaalibre ti may sa Buryas. Apay, anya ti panagkitkit ang kanya. Rupat Buryas. Sana Buryas ti panagkitkita king ka. Adeng Mere. May sa anapintas a babae. Apay nga rod nga ibagam nga agdita ta ikanak iti libre Buryas. Apay madikaday ti agdamag. No kayat mo akit ikang ka iti Buryas. Jay ko na kaon. Agdita. Ay, bastos ka alak-lakayan. Ayan ni Nana Tuyang. Iso ti pangibagam dita. Apay, di mo kayat ti Buryas Kukwam lang ti Buryas mo. Ti kayat ko kat gatangak. Saan kat amakiday tapno ikanak iti Buryas. Buisit, kita ka man langan. Pimanawon ti agbirbirok iti Buryas. No di mo kayat akit isalay. Day, apay akasla umasok dagita agong mo. Asino ti kapungtot mo? Ay, day man akabadong kapitana. Ay, makapasuron. Anya ka diti inaramid na ken ka?
Dinamag ko no adala ko da aburyas. Kunanakit din nga itad na kano ti may sa kanyak alibre. No lakit di kayat ko ti makidate kan kwa na. Ah! Bayadan na ka iti Boryas. Kahit anyamot nga iti insungbat mo kan kwa na. Imbagak asa anak nga gropro pa aburyas, kapitana. Ay na. Buisit ko. Ay, anya nga tatimakunan ni Marituyang, numaamuan na nga isuksukat ni Pari Badong ti Boryas na iti date. Talaga nga ibagak daytoy kininanatoyang. Tapno pagungtan na ni Kabadong. Ay, Jack mailadawan, no kasano ti itsura ni Marituyang numaamuan na dayta nga inaramid ni Badong na. Pulos ajak makakatawa iti dayjay nga inaramid na, kapitana. Kasurun ko lang unay. Ha? Pagbalinan nakit din nga gropro pa aburyas. Ay, una yan dayta asao. Agropro pa aburyas. Hay, kasladwa ti kayat na asaway. Tataba daw, si Kamay. Apay nga katawa ka. Sa mo sirigan ti Rupak. Kas ka lamangin insulto Kit-kitag lang, mate. No niya ti karuprupam, tata. Ya? Anya ti kat mo asaway. Rupat buryas nga ta. Wenno rupat kaldeng. Nah, Wenno rupat anya nga ta. sinalbag ka kwaraw. Awalap di mo sasaway. Eh? Kasano ko matarupat buryasa ngay. Kas ka narupat kalday. Mayat mo ti style mo, tataba daw. Ay panawan ka malangay. Di mo amuti sasaway. Na, Baka talaga. papanamon ngay. Ingkag birok iti karuprupam. Ay, sartin mo na ita. Salbag ka. Masuraw. Ape dinardaras ni Kabadong ti Pimanaw. Edi agsarsarita kayo di taigi ti kalsada, kwaraw. Kasuron na ti dinamag ka, no asinaw ti karuprupa na. Apay kasuron na. Awan mo't dakes na ta dinamag mula ang mat. Imbaga ngamin ni Mire, nga imbaga kano ni Tata Badong, nga ikan na iti buryas, no lakit makidate kan kwa na. Ay, maawatan. Agbirbiro nga rod ni Mire iti gatangin na aburyas. Imbaga kano ni Tata Badong alibre ti may sa aburyas, no lakit makidate ni Mary kan kwa na. Kat, anya nga iti insungbat ni Mirey. Di imbaga na, asang nga grupro pa aburyas. Ay, una yan. Na, ape akas na tirungiit mo, Maray. Ammom ka din ti istorya, maipapan iti rupat buryas, Maray. Ewan, Maray, namuakan ni Kwaraw. Ay, sigurado ang marurodjay ko, Marita, no makadanon kan kwa na ti istorya. Oh, sino mo't Maray? Nalabas mo't ni Kabadong. Ay, di napay kano ikan iti paggatang na iti feds. Ang amkasjay mo't ti inaramid ni Pari Badong. Kasano ngay no mayat ni Mirey? Win nga ron Ay, agbalaw tulaangan ni Marituyang nga awanan ti may sa aburyas na. Ngarod Imbag ta nagsabat na nanatoyang. Oh, apay kaday. Kasla makapungtot ka mat. Kasurun ko lang unay ti asawam nana. Apay ko maakasurun mo ni Badong ka. Adda ka di maday ngay naramid na kan ka. Kasano kat pagbalinin nakarupat buryas? Ha? Rupat buryas? Kasano ko maapagbalinan nakarupat buryas? Dinamag ko kan kwa na, no adala ko yung aburyas. Kuna na nga itad na kanyak timay sa aburyas, no mayatak amakidate kan kwa na. Anya, kahit imanugot ka kaday, sana, apay, anya, rupat buryas. No mabalin la ko mga ipadawat ti asawa, si kantim mo na nga ipadawat kaw. Ha? Apay niya ti sasawa mo. Limpyo ka di ti utak mo, no niya. Si kati saan alimpyo ti utak na. Apay nga inkakit isuksukat ti buryas kon iti day. Nagkunamod dita. Sana po doon ita. Ay di ka man ba daw? Saan nga ulbod ni Miray?
Naibagak lang mo dayjay ata na bartek ka nga raw. Saan mo nga irason na tabartek mo? Ha? Ay buwisit ka? Kagorgora ka ba daw? Saan ka nga gaw awid dito'y balay? Panaw! Nituyang, mate. Papanak kumangay. Ayan tay binalsigan. Napalapalan ka man langan, ha? Hindi ka daw. Tumaraya ka. Ay, apayain tatabadaw. Agtartaray ka mo takaslakan nakakita iti alal niya. Ninanamatuyang ko araw. Agpalapal iti binalsay. Ah, gapo ka di iti rupat buryas, tata. Nagbalinan nga isyo day taha buryas. Apay ngamin ngayon kay sukat iti day ti buryas ni nanatuyang. Ay, di ka man ko araw. Mariribukan naklagaruday. Ngayon ang pailayang, mate. Nayunan ngay bagbagam, maray awak lang amain. Kanya nga tatiaramide kaya. Tapno di nagkaungay nituyang ka. May salang ti amo karimidya, tatabadaw. Ha? Dumngag ka, taibagak ti aramidang. Anya ti mayam dito'y balay mi, kakabadong. Ay, pangaasim ka di Ading kumere. Bartag ko lang dayjay. Pakawanin na kuma. Nagmadimag ngamin timbagayo. Pakawanin na kuma na, ading. Ingka kung makasarita nituyang ka. Talaga palapalan nak iti binalseg. Anya nga'y kumatibagakan ko na. Ibagam king ko na, adim mawatak king kan iti pamakawan. Ikarek, saan na maulay tinaramid ka, ading. Naparte ka lang amin. Pangaasim ka di ading mirey. Nay, nakaumay ka mo, Mere. Gumatang ka ka di iti buryas. Wan ko manana. Imay nagpakpakaasin ni Tata Badong. Agkidkid daw iti pamakawan. Ken pakawanom kanumit na nana. Napakawan mo ka din ni Badong ka. Anya pa ingay. Agpakpakaasi mo, tanabartek kanong amin. Di na kanon ulitan. Kahit gumatang ka nga rod iti buryas, agpili ak iti gatangak, nana. Nasayaat mo't nga rod no gumatang ka, tapno makisayang ti pakpakana. Napudno ka di mo lang ti panagbabaway, sika, badaw. Ay, tuyang ka. Napudno launay. Naparte ka lang amin iday. Ikaray ka saan kun nga ulitin dayjay nga inaramid ka. Nasayaat no kasta, tano ulitam. Ibagak anasaysaya at titakong ababoy nga asikaswag. Ngam si kalaklakayan. Liputan na kiday. Ay, saan ka mo't aliputan Naparte ka lang amin. Pakawanan na ka din. Manipod ita. Saan mo abibiyangan ti baboy ka, Ay, tuyang. Ikaray. Saanin na maulit. Promise! Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?